Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'Umuco Wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Turi mu makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sentama mwiriwe? Mwiriwe neza mushakamba, mwirira amahoro. Yego turi amahoro. Iyi mvura urayibona ute? Ikirere kirimo gihinduka. Yego. Kirimo gihinduka rwose mu buryo butunguranye. Yego. Ariko ngira ngo ni umuhindo wo kwa kane. Nibyo kwa kane ntabwo kuri kure kurabura iminsi mike, minsi kubura ntabwo ugeze no ku cyumweru. Birumvikana rero ko bigomba guhinduka. Yego. Nabonye hari abavuga ngo ni imvura y'urushyana, abandi ngo ni umuhindo. Umuhindo n'akarere. Kwa cyenda nibwo bavuga umuhindo. Yego. Ariko hari n'abo bumva bavuze bati mu kwa kane naho ngo ni umuhindo, ariko imvugo ikwiye mbona ari urushyana. Bakunda kuvuga urushyana. Urushyana. Noneho umuhindo mu kwa cyenda. Yego. Makuru wenda mbere yuko twinjira mu yo twateguye, ariko mu kanya inkuru tugezeho ko M23 yaba itsinda ryayo ryerekeje i Doha muri Qatar. Ngo ryaba ryerekejeyo. Ngira ngo bwa butumire koko bwabaye impamo. Yego. Ryerekejeyo rikaza guhura na nuriya umwami Emile Kane ndetse n'intumwa zivuye muri Amerika. Njye nabishima cyane kuko ni ibiganiro ubona ko byaba bifite cyaba bizatanga umusaruro. Impamvu uriya iyo utegura ibiganiro ariko ukabanza ukaganira na buri ruhande ukwarwo, ukumva ibyo rusaba n'impamvu y'ikibazo, umenya uburyo ki uzabahuza ari babiri. Yego. Batarimo baterana amagambo, ahubwo ibibazo bafitanye bihari, noneho babaza wumva uburyo byakemuka. Yego. Binatuma mugusha ku ngingo kurusha kujya mu bintu byo rimwe na rimwe bitari na ngombwa. Yego. Ku buryo ubu buryo njye ndabushima cyane. Yego. Uburyo rwose bwakoreshejwe njye ndi kubushima. Yego. Gusa niba ari ukuri kuko Qatar ntacyo yabivuzeho, M23 ntacyo irabivugaho. Yego. Ni amakuru nyine acaracara. Yego. Kandi akenshi nabonye yagiye hacaracara amakuru bikarangira atabayeyo. Yego. Wenda akaba yagirana isano nayo ariko atari cyo. Yego. Twikomereze twinjire ku ngingo. Yego, twinjire ku ngingo. Ingingo tuza kureba zigeze kuri enye. Turareba ingingo ivuga iti Perezida Neva yise Perezida Kagame umugaba mukuru wa M23. Ariko uyu mugabo ntabwo afite ikinyabupfura cy'abaperezida. Umunyari we umubirigi yatumye ngo adobye ibiganiro. Birashoboka. Ingingo ya kabiri rero, depite wari intumwa ya Trump kuri Tshisekedi, Perezida Kagame yemeje ko M23 ikomeye kurusha FARDC. Ariko hari aho nabonye yavuze ngo FARDC imeze nk'itabaho. Ngo irirukanka ubundi kiyiripotinga. Birasekeje cyane, ariko ibyo yavuze ni ukuri. Ni uko rimwe na rimwe Gisekedi abihisha cyangwa ko bivugwa, ariko ibyo yavuze ni ukuri. Yego. Ngira ngo nawe yigereye kuri tere wasanga na Gisekedi yaramubwiye ati ingabo zanjye barazikubise zarashize. Ingingo ya gatatu rero turaza kureba amakuru avuga ko M23 yakinguye banki mu bice igenzura.
noneho ingingo iheruka turaganira ku mirwano muri Warikare irakomeje. Warikare igiye kuzaba kasamutwe nayo ntabwo byoroshye. twinjiye ku ngingo ibanza. Yego twinjire ku ngingo ibanza. Perezida Neva yise Perezida Kagame umugaba mukuru wa M23 kugira ngo ibi yabivuze Mushakamba byagaragaye muri video wa mugani wa Rubanza hari abamutumye mu cyongereza cyinshi cyane. mu cyongereza cyinshi cya Perezida Neva. Yego mu cyongereza yabivuze mu gifaransa. Mu cyongereza yakoze ibiganiro bibiri, niyo mpamvu mu nkuru twasomye ejo ibi bitarimo. iriya nkuru y'igifaransa rero nyuma yakoze indi y'icyongereza n'umudamu, y'igifaransa yayikoranye n'umugabo. n'umugabo. muri iyi y'icyongereza rero niho bamubajije, yego arangije ati Kagame niwe mugaba mukuru, niwe chef d'état major wa M23. ngo M23 ngo nta n'ubwo ibaho, ngo ahubwo agira amagambo atabaho, ngo ahubwo ngo byose ni u Rwanda. ngo impamvu yashingiyeho rero ngo nuko umunsi Kisekedi ari guhura na Perezida Kagame kandi Kongo yanze ko kwemeza ko igomba kuganira na M23, ngo iyo mpamvu yatumye Kagame atagenda. ngo nanone M23 ejo bundi ikaba yaranze kujya mu biganiro. Icyo ni igihamya kigaragaza ko bose ari bamwe. Yego nta ibyo biganiro byari bimwe. Ibiganiro na M23 ni ibiganiro n'u Rwanda ni bimwe. ariko ku rundi ruhande sinziga ni gati ndagenda cyamukoraho ubushakashatsi ngenda bibonamo ntihahamuka. nabyo abasirikare be barashize kuza kumubaza ku basirikare be, akavuga ku bintu yagaragajemo ko azakoreramo ibitangaza, akaba ariho yakubitiwe, abasirikare be bagakubitwa n'abanyekongo. kuko amagambo aho ari kuvuga urayaburira uruhengamiro aho uyahengeka. aravuga amagambo ya mbere akibasira Kongo ati twebwe no tuzapfa nk'abanyekongo. Yego aho ngaho yibasiye Kongo, agaragaje ko abanyekongo ari ikibazo. Yego kandi arabafasha abantu. umuntu wagiye gufatanya nawe gukubita umuntu, niba akubiswe nawe mwakubitanwe, uravuga gute kuntu uwo muntu aramutse aguteye watagukubita? kuko rwose Neva nubwo abivuga, M23 iramutse ifashe umwanzuro wo kugaba ibitero mu Burundi ifatanije n'abariya Barundi yafatiye ku rugamba, Neva sinzi aho yahungira kuko bahamukubita. none se ko bamukubitiye hariya ari kumwe na Suko Isaac Kisekedi, ari kumwe na n'imbaraga za Kisekedi afite ibikoresho. yarakubiswe, niyo mpamvu yanga no kuvuga ngo babaze Kisekedi. iyo batarakubiswe abavuga we, ahubwo we amagambo yarashize. Yego kwanga kuvuga nta magambo ntiyabona icyo avuga. nanone yabihuza no kuba ejo bundi baramukubise y'igitutu, abona Uvira igiye gufatwa, akohereza intumwa yego zo kwinginga. yego noneho muri icyo gihe uruhande rushyaye yafashe umubirigi n'umunyekongo akahitaza, kuko ntabwo ngira ngo nta mezi 3 ashize Kisekedi avuye i Bujumbura. yego nta mezi 2 ashize Prime agiye i Kinshasa. yego none minisitiri w'ububanyi n'amahanga ahise agira ate ubwo rero uko byagenda kose turavuga ko hari n'ikibazo, hari ibitagenda, hari ibyo bari gushaka kuvugurura cyane cyangwa hari n'ibyo babura ibisubizo.
nabyo birashoboka hari n'ibyo baburiye ibisubizo. yego ko ntabwo wambwira urwo izo ngendo se za hato na hato. kandi noneho mushakamba burya gukubitwa biragwira biba kwinshi. yaba umuntu yakubitwaga atakoze iyo bwabaga sinzi ngira ngo kuko iyo bwabaga urumva icyo nshatse kuvuga. Atarwanishije imbaraga ze za nyuma. Nta kintu gisigaye batakoze. Nta na kimwe gisigaye inyuma. Bazanye abazungu, bazanye sadeke, bazanye uraza gusanga barazanye agati kose ko kwisi ariko byose byabaye ubusa. Byabaye ubusa rero biriya byose yanyuzemo nibyo bituma buri amagambo yo kuvuga mushakamba kuko ntabwo warenga ku bacanshuro bangana kuriya ngo ubone icyo uvuga. Ntabwo warenga kuri samidiyarasi ubone icyo uvuga. Ntabwo warenga kuri tafoke ye yari ifite za batayo n'amabatayo atagira ingano yabaye ubusa. Hari n'izo bakubwira ngo zararangiye burundu zirazima. wa mugani wawe wabivuze neza kubera no guhahamuka. Ese niba wabonye majoro ejo bundi bamukubise hajya mu Burundi nawe bayita umurundi. Reka tuvuge ko bari bamukubise umunyarwanda kugira ngo hatagira aho turi kubibasira. Nitwe sitwe twagenye urwo rurimi ngo abarundi batubwire uko bahita hariya hantu, ariko reka tupfe kubitiza ko babyita umunyarwanda. Ikiriho gusa ikibazo cye yego arirengagiza ko ari muri politike cyane. Arirengagiza ko ari muri politike, ni umupolitisiye. Igihugu cye gikeneye kubana n'ibindi kandi arabizi ko muri politiki ibintu bihinduka. Yego arazi neza ko akeneye u Rwanda n'u Rwanda rukeneye u Burundi. Arazi neza ko akiri muto muri politike. Yego afite abahanganye nabo batamworoheye. So rero akwiye kugenda gake. Yego kuko gufata perezida ngira ngo ni nk'ubwa kabiri atutse perezida Kagame, reka njye mbyite igitutsi. Yego ko bwa mbere yari Kinshasa tuka perezida Kagame avuga ko ngo ari umunyagitugu ko azafasha abamurwanya. Reka mushakamba buriya umuntu yamushyira mu gatebo kamwe na mugenzi we na Ramaphosa. Igihe avuga ngo RDF ngo ni milishia. Ariko byo ni bamwe ni bimwe ni bimwe neza na Kisekedi birarenze we. Birarenze we burya nuko yanyuzagamo akabivuga no mu ndimi abantu benshi batumva. Ariko nawe ntabwo yavugaga byiza. Hari aho yavuze ngo tokoke ko tushe Kigali, ngo dushobora kugera i Kigali kubera kuri Kigali turi ahangaha igoma. Arangije avuga ngo akokota zamba ngo akorarana ndakona yete. Ayo magambo nuko abantu baba batayumva, ariko ugiye kuyumva icyo yaravuze. Bariya abagabo batatu ni bamwe washyiramo bihwanye. Ni bamwe neza neza. Ngo yagera i Kigali yicaye igoma, ngo ntabwo azongera kurara mu nzu ye, ngo arinjira mu ishyamba. Ibintu nk'ibyo bumva rero byose ni bimwe, ari byo Ndayishimiye avuga, ari byo Ramaphosa yavuze, ari byo bya Kisekedi. Bariya abagabo ni bamwe. Gusa biriya bihugu byabo biragoye cyane pe, biragowe. Biragowe akaga no kuyoborwa n'umuntu utekereza kuri njye. Ngira ngo Afurika ifite ikibazo kuba ifite abaperezida nka bariya. Yego
bananiwe kugira icyo bakora ku bihugu byabo, bananiwe kugira ibyo bakorera ibihugu byabo byabateza imbere, ariko bahora mu magambo, bakavangira n'abaturanyi mushakamba. niba imyaka hajya manda yabo ni imyaka 5. Ni 5. Amaze imyaka 5 kwiga kuvuga icyongereza neza byaramunaniye. Burundi hongera ngo barinjira mu matora niba ari vuba ha rwose. Ni uyu mwaka nutaha. Ni hagati aho. Reka tureke gutinda kuri Neva kuko ibyo birazwi n'ibyo yavuze ubwo nyine nishimiye abyibuhe. Ariko ni ikigaragaza ko adashaka amahoro. Narimo mvuga ejo, narimo ntekereza nubwo nabikubwiye nti umunyamakuru wamubajije ntabwo yamubajije bihagije, ariko n'uwamubajije bihagije urabona ko yatumye perezida avuga amangambure, avuga n'ibitari ngombwa, niko bimeze kandi ni data itazasibama. Nk'uko ejo bundi umuntu yavuze wiyivugiye n'akanwa ke ngo azahura na Kagame mu ijuru, ejo tukababona i Katari. Uriya nawe ejo tuzareba yivuguruza cyangwa se akomeza guseba. Yakingishije igihugu ingufuri y'igare azayikuraho vuba inzara imwishe. Yewe ubundi hari igihe umuntu akora ikosa mu buzima. Nkurunziza yakoze ikosa ryo gushyiraho Neva ngo niwe woroheje, bituma bivuga ko ngo ari nawe wanamwigaritse, none dore agiye no kugarika igihugu cyane. Tujya ku nkuru ikurikira. Ego turebe uriya ntumwa ya Trump. Turebe yavuze iki, yari yatumwe Kinshasa, yari yatumwe i Kigali. Ariko asubiye iwabo yavuze iki, ngira ngo ni ibintu byatunguye abantu benshi cyane mushakamba. N'abantu bavuze bati benshi nabonye nagiye mbona bandika, bavugaga bati tubonye umuzungu w'umunyakuri. Yego. Bimeze bite? Yavuze iki? Wabwira abantu icyo yavuze? Ibyo yavuze nge nabikubiye mu bintu 3 bitandukanye. Yego. Urabona abantu bari biteze ko kubera ibyavuzwe ngo gahunda ya Amerika na Kongo ijyanye n'amabuye y'agaciro, bari biteze icyo uriya mugabo azavuga cyangwa se Amerika izatangaza. Yego. Ariko ibyo yatangaje ikubiye mu bintu 3 nk'uko mbivuze. Yego. Ingingo ya mbere ni ingingo ijyanye n'intambara. Yego. Agaragaza faiblesse za FARDC n'imbaraga za M23. Yego. Ndetse n'uburyo ikontorora ahantu M23 ikontorora ahantu hayo. Yego. Garagaza ko nta bushobozi FARDC ifite bwahangana na M23. Akiramo n'akana ati turabizi ko M23 ari umutwe w'inyeshyamba. Ati kandi M23 ni abanyekongo bakeneye uburenganzira bwabo. Kandi niba zigera bashyira intwaro hasi, hakenewe kwiga uko bajya mu ngabo z'igihugu. Impamvu yavuze ko bajya mu ngabo z'igihugu ni uko abibona bakomeye kurusha ingabo z'igihugu. N'imikorere agasanga ari imikorere irenze iy'ingabo z'igihugu. Ati n'ingabo z'igihugu mu kurwanya M23 zikora ibintu bibiri: kwirukanka no kwiripotinga kuri M23. Ati ibyo ni byo bintu bibiri zikora. Yongeye ajya ku rundi ruhande rujyanye na ruswa. Yego. Muri bya bintu byamunze Kongo, urebye yirinze kugira uruhande akomeretsa, avuga ukuri ku mpande zose. Yego. Avuga kampani niba ari y'Abasuwisi niba ari y'Abarusiya, y'Abasuwisi gutyo cyangwa abandi. Yego. Yaciwe amande akubye inshuro nk'icumi cyangwa inshuro 100. Yego. Imari bashoye. Yego. Habayeho kureklama kubera babonaga bigiye kujya hanze. Yego. Nanone barabagabanyiriza, ariko nanone babashyiraho menshi, ariko noneho baragabanya.
ndumva bafitemo miliyari, niba ari miliyari 10 babatiye miliyari 1 ucibwa amande ya miliyari y'amadolari kandi ubwo baciye amande ya miliyari 100. icyo gihe ni nko kubwira umuntu ngo ibyo ufite byose binzanire, niyo mande nguciye bimpe wigendere. nawe ahubwo uzi neza ko yaciwe amande ya miliyari 100 yarashoye miliyari 10. ati ruswa, yavuze ati ku isi hose ruswa irahari ariko uri muri Kongo irakabije. yego ati iri ku rundi rwego pe. yaramwemeje. ikindi ni ku buzima bwa gisivili. yego bitari ibyo bya ruswa n'ibindi. Ku buzima bwa gisivili yavuze ko abaturage bakeneye amahoro, barapfa umunsi ku munsi. yego ubwo bwa gisivili ndabuhuza n'ubucuruzi. ati hariya hari ibirombe, hari amabuye y'agaciro kiriya gihugu cyaba icya mbere n'ibihugu bikegereye ndetse n'ibyagishoramo imari byose bikamera neza. atari ku kibazo nyine ntigisobanutse, nta mutekano, nta ibintu byubakitse nabi. arongera ati birazwi ko buri gihugu cyose cyo mu Rwanda, ibihugu byose bikikije aka karere Kongo, ati byose bicukura amabuye hariya birayacuruza. ati ariko ibintu bikeneye guhabwa inzira n'umurongo mugari kugira ngo buri muntu uri hariya cyangwa ibintu biri hariya bihabwe gahunda, habeho kubahana, habeho gukora ibintu mu buryo bwemewe, byungukire Kongo, binungukire ibyo bihugu ndetse n'amahanga. yego ni inama yatanze anasaba abandi badepite cyangwa abagize inteko ishinga amategeko gutanga inama, ariko yahujiye no ku kintu nanone cyo kuvuga ngo ikibazo kiri muri Kongo ni imipaka yakaswe. abanyekongo bamwe banga kwakirwa nk'abandi banyekongo kandi nabo barisanze muri Kongo, kandi ubutaka bwabo barabukase bakabujyana muri Kongo. atanga urugero ati muri Uganda naho habamo abanyarwanda ariko babaye abagande kubera ko imipaka yakatiwe hariya. ati kuri ubwo ikibazo kiri muri Kongo ntabwo kigaragara muri Uganda. atari ko muri Kongo ho biranga bikaba ikibazo. kandi uyu mugabo nubwo twabonye byavuzwe cyane ko yasuye u Rwanda na perezida w'u Rwanda na perezida wa Kongo, ariko yanageze kuri perezida w'u Burundi, anagera kuri perezida wa Uganda, anagera kuri perezida wa Kongo, wa Repubulika ya Kongo ariyo Kongo Brazzaville. yego muri rusange n'ibyo yavuze, ariko icyatangaje abantu ni ukugira avugisha ukuri kuzuye. yego nta ruhande abogamiyeho, ahubwo ari ukuri tuzi kandi kugaragara uhari. Kinshasa umenya yaramutinye cyangwa akaba yarayisuzuguye cyane ko yayishinjije ruswa, bure wasanga nawe barashatse kuyimuha akayanga. ushobora no kuyimuha akayirya akagenda, bamurega he? akayirya ubundi agakomeza akavuga ukuri. ngaho nguko ngira ngo nawe wabisomye wenda ukurikije komantere nabisomye, nta abandi bantu babitanzeho bongeraho, ariko nkurikije komantere benshi babonye ko bavuze bati tubonye umuzungu w'umunyakuri. iyi Amerika ya Trump ishobora kuzashyira ibintu ku murongo. bavuga bati uwo mugabo ni umunyakuri, hari n'abavuze bati ari byemewe nashyira mu bahuza kuko ikibazo arakizi, naho abandi bahuza abantu mu kibazo batazi. ngira ngo ibihugu bindi si ukutakimenya, ahubwo ni ukwigiranya, ni ukwirengagiza, kuko ibihugu by'abazungu byose byakira impunzi z'abanyekongo. mbere yo kwakira impunzi babanza bagakora icyo twakwita, niba ndacyita statement, niba ndacyita iki, ibijyanye n'ubuzima bwe n'ubuzima bubi yanyuzemo, ibyago yahuye nabyo mu buzima bwe yarokotse. izo data baba bazifite, bazibitse byose baba bazifite. rero kuba umuntu ufite mu gihugu cyawe
ubitse izo data ze umuvandimwe we wasigaye muri Afurika yaba yafashe imbunda ngo yirwaneho si ibintu byagakwiye gutinda cyangwa byagakwiye kuzamo izindi manevure kugira ngo ube wamufasha cyangwa se ariko ufashe kubona ubutabera. Mushakamba ibyo ntabwo byagutungura. Ntibyagutungura kuko none se ko bifata bakavuga bati FDLR ni umutwe w'iterabwoba. Yego. FDLR baregwa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda. FDLR bakomereje jenoside muri Congo. Yego. Ariko bakarenga bakayifasha. Umuntu rero niba yifasha nta gitangaza ko yakwirengagiza ukuri. N'ubujura. Naraye mbonye hari umugabo niba yitwa Ntiwiragabo. Ntiwiragabo ni umuntu wakoze mu iperereza ry'u Rwanda cyane rwo hambere ku bwa Habyarimana. Yego. Ni umuntu ari mu bashinze FDLR. Ni umuntu yabaye henshi, yabaye Congo, yabaye Kenya, yabaye za Nigeria, yabaye ahantu henshi. Bari baramubuze n'urubanza rwo bararuhagarika. Ariko ejo bundi yagaragaye ahantu, agaragajwe n'ikinyamakuru, agaragara ahantu mu Bufaransa niba hitwa Nouvelle Orléans. Tekereza ngo muri etage, muri apartment, etage igira ngo ya 4. Niho aba ni umuntu udasabana, abantu badashobora mbese bafite uburyo bwinshi bwo kwiyumanganya ntibamenye wari mwabayeho kugira atagaragara. Ariko hari ubutumwa yakira zakuriye ibiki. Iyo barebye neza basangaho amazina ye, we n'umugore basangaho amazina yabo. Aho ugasanga umuntu nk'uwo abaye ahantu imyaka ikaba 31 cyangwa ikaba hejuru ya 25 ntafatwa. Rero hari ababyumva bakabyirengagiza, hari n'ababyica nkana. Umuntu nk'ugira sinuza ntibigize no kuvuga ngo byanga bikunda immigration. Yego. Ibibizi haba hari ababizi ahubwo banze kubivuga cyane. Babicecetse ku bushake. Ngira ngo twajya ku yindi ngingo. Twajyaho turebe M23 yashyizeho banki. Yego. Barayita kese. Yego. Barayita kese ariko urebye ni buryo ikora, irakora nk'icyo bitaga kese sociale mu Rwanda. Nka banki uretse ko kese sociale ntabwo yarinjizaga, ariko ntabwo yagurizaga abantu, ntabwo yacuruzaga amafaranga, ariko indi irayacuruza. Bivuze ngo ikibazo twari twibajije nimugoroba mu makuru yatambutse, Mushakamba wagira ngo batwumvise mbere. Yego. Igisubizo cyari aho hafi buryo. Ibi bintu wabibonye ute, wabyumvise ute? Ngewe cya mbere ndagaragaza amarangamutima. Yego. Urabona ko ubutumwa bwasohotse nijoro mu masaa 5. Nahise nabumwohereje umuntu, abantu banjye barigoma nabubohereje mu gitondo. Yego. Kare ni bamwe mu bantu be banambwiye icyo kibazo rwose, bati noneho ati twacotse neza byanze. Ngira ngo icyo kibazo hari abakoze inama cyane cyane bari abavunjayi, abatwara amamodoka bagira bate. Ngira ngo bakoze inama n'ubuyobozi bwa FCM 23. Ahagaragaye Corneille Nanga na Bertrand Bisimwa. Ngira ngo nabo bavuze icyo kibazo. Yego.
ubwo rero uwo nayoherereje ahita ambwira ati mbega inkuru nziza ndamukiyeho. yego ati twari dupfuye ibintu byose bigiye byahagaze. yego ati ariko iyi nkuru nziza rwose iranshimishije. yego byari bikenewe nubwo bitari bubure inzitizi kubera ko hari abantu barabitse amafaranga muri ziriya banki zindi, amafaranga yabo kuyabona bizabagora. yego ariko nanone bagiye kongera gutangira ubuzima iyo bafite bayabitse, bamwe banaka inguzanyo bakora imishinga ibintu bigende neza. yego ikiriho rero yego ni banki ije ari igisubizo izakorera mu mujyi wa Goma na Bukavu n'ahandi. yego kubera ko iyo nta banki navuga ngo amafaranga ntabwo arenga umutaro, ntiyisanzura ngo ave kuri umwe ajye ku wundi. n'uyafite kugira aya managinge neza atibwa cyangwa atagira gutagiye kuyafata ahandi. byabaye n'amahire kuko kugira ngo ibintu bigaragare ko atari kwikiza cyangwa mu nyandiko babikoze bashyiraho n'abayobozi ndetse n'inama ya politiki ishinzwe kugenzura imikorere yabyo, icyo bita biro politiki. ku buryo ni byiza, ni inkuru nziza kandi ubona ko iri buze gufasha abaturage bo mu bice M23 igenzura, ubona ko nibura nyuma y'umwaka ubuzima buraba bwagarutse neza neza. nubwo n'ubundi bwagarutse ariko nyuma y'umwaka bazaba babwira Tshisekedi ati wimazaga icyo dufungira ibi n'ibi. urumva hari akavura? hari imvura ariko sinzi niba dukomeza cyangwa niba duhagarika. oya turakomeza, ndumva nkumva yego kandi nanjye uranyumva n'abatukurikiye nabo baratwumva. barihanganira urwo rusaku ruza inyuma. twajya ku yindi ngingo. indi ngingo tujyaho ni igira iti M20 ingingo ya 4. yego iyi turayirangije. imirwano muri Walikale irakomeje. yego Mushakamba Walikale ngo birakomeye, amabomba aravuza ubuhuha. ngira ngo ni amakuru ufite, nakwandikiye nkwereka n'aho biri handi, waza kuhitubwiraho ko wanayakurikiye bihagije. yego kandebe aho aherereye. yego iyi Walikale igiye kuba isibaniro neza neza. Walikale irabisibaniro. iyo ahantu hajemo ibintu by'ibiganiro ubundi baba bashatse gukerera isibaniro ry'imirwano. amakuru ko ntabona hafi. amakuru ko ntabona hafi bimeze bityo. Reka ndebe ko nkwereka ahari. yego nakoherereje hambere. ndebe ndabibona. amakuru rero aravuga ati yego ariko hari n'ay'ikinyarwanda. hari ay'ikinyarwanda ufite? yajyanye na ya ngingo. amakuru aravuga ati des accrochages sont signalés depuis ce mardi matin 25 mars entre les rebelles du M23 et les groupes armés Wazalendo à Chirundu dans le groupement Banabangi à environ 10 km du chef-lieu du territoire de Walikale sur l'axe Mubi-Kisangani. imirwano irimo kubera iravugwa kuri uyu wa kabiri tariki 25. ni imirwano yabaye ejo
kwa gatatu hagati ya baracyabita barebera abangaba. ntabwo byabura rebele yo mu gihe bataraba ingabo za leta bazitwa rebele. Ikibi ni uko hagati ya M23 na wazalendo ahitwa Kirundu muri groupe mabita Banabangi kilometero 10 uvuye Iwarikare centre umuhanda Mubi Kisangani. Il n'y a aucun détail sur ce combat, affirme à Radio Okapi des sources sur place. Amasoko y'inkuru y'amakuru yahabera imirwano yabwiye Radio Okapi ko nta bindi birenze ibyo, nta makuru arenze babonye yerekeye imirwano. Non, elles ajoutent que la situation continue de se dégrader à Walikale centre où la présence du M23 est toujours visible. Si Walikale centre bikomeje kuba bibi, ariko haracyagaragara abasirikare ingabo za M23. Arakomeza ati des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans la matinée de ce mardi dans ce village de Kirundu. Des témoignes se trouva à Walikale centre. Aravuga ko imbunda za amasasu menshi yavugiye muri iki gitondo cy'uwa kabiri ejo hashize. Amasasu yavugiye mu mudugudu wa Kirundu. Imbunda nini n'intoya zavugiye hariya muri kariya gace. Niko isoko y'amakuru ibitangaza. Na gace rero kari hariya mu nkengero za Walikale centre. Pour ce dernier, la situation reste tendue. Dans la cité à la suite des menaces des groupes armés qui occupent des villages tout autour et qui tentent de reprendre la cité en contraignant les rebelles à se retirer de la zone telle qu'ils l'ont annoncé le week-end. Kuri soko z'amakuru birakomeye hariya muri uriya mujyi wa Walikale centre ya Walikale bitewe n'ibitero barimo kugabwaho abazalendo. Babarizwa hariya ahazengurutse uriya mujyi wa Walikale. Bikomeza ngo hari andi makuru ngo y'imirwano y'uyu munsi. Ndaje nyarebe. Yego. Noneho igakomeza iti ces nouveaux combats interviennent au lendemain d'autres ayant opposé la veille les rebelles du M23 AFC aux combattants wazalendo dans les villages de Shabunda et Mutakato à 27 km à l'est du chef-lieu du territoire de sur l'axe Masisi. Bakavuga bati indi mirwano misha yabayeho ejo hashize ikaba yarahuje AFC M23 n'abawazalendo mu midugudu ya Shabunda na Mutagato kilometero 27 uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hariya muri teritwari ya Walikale kuri axe ya Masisi.
ngo iyi naho igarukira najya kuri ya yindi cyangwa tukareba n'aha ngo Walikale la société civile alerte sur la détérioration de la situation humanitaire dans plusieurs villages du secteur de Wanyanga à la suite des affrontements entre l'armée et les rebelles de la FCM 23. Uvuga ngo société civile iratangaza ko umutekano utifashe neza hariya muri Walikale kandi n'uburyo bw'ubutabazi mu nsisiro nyinshi muri segiteri yitwa y'Abanyanga, yego, bitewe n'imirwano iri hagati ya M23 na Wazalendo. Nabona biriya yindi Mushakamba indi umpaye iyo nguhaye ngira ngo ni imwe ikomeje muri iyo ngiyo, ni inkuru yo mu gitondo. Ndeka turebe. Plusieurs ménages de déplacés vivent actuellement dans des conditions extrêmes sur l'axe Bureusa, Karembe, Mpeti, Kashebere, Nyabyondo, Kibua, Pofi, jusqu'à Walikale centre, dans le secteur de Wanyanga, groupement Ikobo et Kisimba, en territoire de Walikale, au nord Kivu. Hano baravuga ko hano urumva ni ikindi cyerekezo. Ni ukuvuga noneho tuvuye kuri Walikale centre tugiye ku mutwe wa Walikale hariya hajya guhura na Rubero. Yego. Akavuga bati ingo nyinshi, imiryango myinshi y'abahunze ubu bamerewe nabi, babayeho mu buzima bugoye hariya ku murongo wa Bureusa. Usangira ngo urahiruka ko ari ruguru. Noneho bakavuga Bureusa, bakavuga Karembe, bakavuga Mpeti aha ni hafi y'Ipinga, bakavuga Kashebere, Nyabyondo, Kibua, Mpofi. Ubwo ahangaha baje hariya hano hajya kwegera Masisi. Ubwo ni bya bice mu 23 yafashe. Jusqu'à Walikale centre, ngo kugeza na Walikale centre. Dans le secteur de Wanyanga, groupement Ikobo et Kisimba, en territoire de Walikale, au nord Kivu. Hano n'ibindi bice bongeraho ko naho bimeze nabi, bitameze neza. Bavuga Walikale centre muri segiteri y'Abanyanga, bakavuga groupement ya Ikobo na Kisimba. Hano bugarutse cya gice cya Pinga, ariko ni muri Walikale. Bakavuga ko ari muri Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Ces populations fuyant les combats entre les rebelles de la FCM 23 et les FARDC soutenus par des miliciens Wazalendo n'ont reçu aucune aide humanitaire jusqu'à ce jour. Uvuga aba baturage bahunze muri ya bice twavuze kugeza ubu barahunze ntibakiri mu byabo, ariko kugeza uyu munsi usanga aba baturage bose bamerewe nabi, nta mfashanyo ibageraho, nta mfashanyo n'imwe irabageraho kugeza uyu munsi wa none. Leta nta kintu yabafasha, nabo barabizi ntacyo. Muri gakomeza iti c'est dans ce contexte qu'une note urgente a été adressée au gouverneur de la province et aux partenaires humanitaires, la société civile de Walikale appelle à une assistance immédiate
en faveur de ces personnes vulnérabilisées. Kuvuga ngo kubera ubu buzima babayeho, guverineri w'intara arahamagarira abantu bose, imiryango nterankunga y'aba bantu bose, abacuruzi abantu bose bashobora kugira uburyo bitanga, aba bantu bakabona ubufasha. noneho inkuru ikakomeza igira iti: le président de la société civile de Walikale, Fiston Misona, a soupçonné que ces déplacés ont tous perdu de leur fuite pour le début du mois de mars et qu'ils vivent dans des conditions de vie extrêmement précaires. Le président de la société civile wo muri kariya gace ka Walikale uri hamwe yego witwa Fiston Misona agaragaza ko izi mpunzi z'imbere mu gihugu zatakaje byose mu gihe zahungaga mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu. ariko ngira ngo abivuga nabi nka bariya baza Petini bahunze mbere, urumva bo barashaka gukabiriza ababipinga hafi hariya, ashaka gukabiriza bareba aho bashira inkambi. hari abo yashizeho bo muri Walikale centre za Karembe mu ntangiriro z'ukwa gatatu nibyo. ariko iyo ugiye kuri hariya hegereye Pinga na za Bureusa bo ni imbere cyane, izo za Karembe zose. yego. Et qu'ils vivent dans des conditions de vie extrêmement précaires. aragaragaza rero ko batakaje byose bahunga, bakaba babayeho mu buzima butoroshye. D'après la société civile, 74 des villas sano ni abarijanisha yego hagati ya 74 na 90 by'ingo zo muri segiteri y'Abanyanga zarasahuwe. zasahuyemo byari birimo bimwe abantu umuntu aba afite mu nzu, ibyo barabisahuye à cause de l'insécurité, bitewe n'umutekano muke. Inkuru igakomeza iti: cette situation a entraîné une pression sur les ressources locales, notamment l'eau. Plus de 14 bornes fontaines sont désormais hors service, ce qui oblige les déplacés à s'approvisionner dans ces sources non entretenues, favorisant les risques de propagation de maladies hydriques. Aha icyo aravuga ko kuba abantu babayeho muri ubwo buryo biteye byateye pression niba sinzi niwe nayita icyugazi cyangwa niba nayita iki cyangwa inkeke. byateye inkeke ku mutungo kamere w'igihugu aho ngaho hafi, cyane cyane amazi. Urumva iyo abantu baba benshi bakeneye amazi bahuriye hamwe, kandi noneho amazi atari n'isoko ikoze, atari na robine, yemwe niyo yaba robine ibaye imwe igakoreshwa n'umubare w'abantu munini urenze ubushobozi bwayo, kugira ngo bamwe bajya bahirirwa kugira ngo babone amazi. aha ngaha rero yatanze urugero rw'amazi ko kuyabona ari ikibazo. twakomeza.
plus de 14 bornes fontaines sont déformées, sont désormais hors service. Amavomero arenga 18 ubu ntagikora, ce qui oblige les déplacés à s'approvisionner dans les sources non entretenues. Ibi nibyo bitera impunzi kuba bashakira amazi mu masoko adatunganyije. Yego. Adatunganyije ubwo biragarura ikindi kibazo ko bishobora gutera indwara. Agakomeza avuga ati favoriser les risques de propagation de maladies hydriques. Ibi ngibi rero bishobora gutera kwiyongera kw'ibyorezo cyangwa se indwara zijyanye n'imikoreshereze y'amazi mabi. Yego, inkuru irangiriye aha. Yego. Ariko hasi hari n'utundi sinzi niba natwo ngira ngo natwo ndakeka ari nka titre y'iyi nkuru, ari nk'incamake y'iyi nkuru. umuntu yadusoma ariko umuntu yatwihorera. Twatureka kuko n'ubundi biravuga iby'iyi nkuru. Yego. Iyi mirwano rero hariya Bwana Sentama n'ibyirahari kandi irakomeye. Yego. Kuko urabizi ko imirwano ikomera kenshi ni iyizi wazarendo, barwanira aha mu kanya hariya mu kanya ahandi zikica abaturage zikagira gute. Yego. Ntabwo ari nka FARDC ziba ziri muri pozisiyo ahantu hamwe zahunga zigahungira ahandi. Yego. Ariko izi wazarendo imirwano ihungabanya abaturage kurusha guhungabanya abo bahanganye. Ega baranabibasira mushakamba. Babibasira babasahura, babafata ku ngufu, abo bica. Kandi kwambura kwabo ntabwo bareba ngo iki kintu ni gito cyangwa iki ni kinini. Yenda ndareba kinini oya. N'aka telefone, hari telefone abantu bakunze gusuzugura bakayita akazina ngo ni gatushi. Izo telefone twa gatushi niba dusiga. Yego. Baratujyana. Reka twizere rero ko ibi biganiro bigiye bya Doha bishobora kugira icyo bihindura. Twakizera, ariko ikibazo nge mbonamo ni uko ibiganiro bizinze biba abantu bakirwana kandi bari basohoye amatangazo. Hari ijambo rikomeye uwo munyamerika yavuze. Yego. Nubwo yanibagiye kurikomozaho. Yego. Yaganiriye na Perezida Kagame ndetse na Perezida Tshisekedi ngo ariko buri wese arakariye undi. Yego. Ku buryo bigoye kubahuza ndetse no kuzumvikana. Ngo rero ngo bakwiye guhagarika ibyo byo kurakarirana bakareba inyungu z'abaturage. Yego. Ngira ngo wenda wabibwira Perezida Kagame ariko Tshisekedi biragoye. Kuko yavuye ni Doha. Perezida Tshisekedi kubimubwira ni nko kumubwira ngo ngera umujinya cyangwa wongera ngera ibikorwa wakoraga bitari byiza. Yavuye Doha bamubwiye twumva aravuze ati ngo kuganira nayo Juventus ibyo ntibishoboka, ngo igishoboka ngo nukuzayirimbura. Yego. Rero nita murimbura azayirimbura. Yego. Ngayo nguko ndumva twagana ku musozo. Yego, tugane ku musozo. Ariko hari ijambo Perezida Traoré yabwiye Macron. Reka turisorezeho. Wa musore. Ngo yamusabaga, yari yavuze ko bazakomeza kumwinginga ngo numvishe ko bakwemera hariya bagashyiraho ibirindiro by'ingabo z'Ubufaransa mu gihugu cye. Ndaramubwira ati ariko twaba inshuti yego, ariko ko muri inshuti ya Amerika ko mutagiraho ibirindiro cyangwa Canada cyangwa n'ahandi. Rero abantu babonereho cyabumva by'ubushuti bw'abazungu. Arashaka mu b'inshuti azana ibirindiro iwawe. Kuki mu nshuti zindi adashyiraho ibirindiro? Ubundi si yo umuntu mubaye inshuti
aza kukurinda, ariko nibyo bya Kongo na nuza nyine ngo abashaka ngo akuneke birahura na MONUSCO yavuze ngo ntizagenda kubera ko M23 hari ibice yafashe ngo ikeneye kurinda umutekano. ngo muri ibyo bice MONUSCO igiye gikora nka kampani ya security. ubundi iyi MONUSCO ikwiye gukorerwa nuko bitapfa gushoboka yagakora operasiyo yo kwihiga nk'uhigeye abicanyi. uburyo numva bashaka gukora ahubwo ndumva ari nko gukora nka kampani ya security. Nabwo buryo bakoramo, ariko usibye ko barengera bakajya no mu bitabareba. Ariko byose no kwanga gusiga amabuye ari muri Kongo nta kindi. Iko bimeze. Reka dusoze rero nkushimire. Yego urakoze, barakoze abakunzi bacu, turabashimiye kandi turabibutsa ko twaganiriye ku ngingo zigera kuri enye. Perezida Neva yise Perezida Kagame umugaba mukuru wa M23. Ikindi depite wari intumwa ya Trump kuri Tshisekedi na Perezida Kagame yemeje ko M23 ikomeye kurusha FARDC. M23 yashyizeho banki mu bice igenzura, imirwano ikomeje guca ibintu muri Warikare. Turabashimiye rero abakunzi bacu, ntibagirwe gukanda subscribe ku batarayikanda, ikandwa rimwe gusa ntabwo ikandwa bwa kabiri. Mwibagirwe gukanda like, ikandwa rimwe kuri buri nkuru, munakande na share inkuru yacu muyisangize inshuti zanyu. Ikindi mutwandikire, mutugezeho ibitekerezo byanyu mubinyujije muri comments. Umunsi mwiza rero twese, umunsi mwiza Mushakamba General Sentama. Mikoro ni yawe Mushakamba. Urakoze cyane bwana Sentama, bari badukurikiye turabashimiye mwese, mugira ibihe byiza.